Okay, buterevu umurego wa Rubirizi Center we bari kwano geno miso no kwano followinga amukutugwete gwa YouTube kandi cyo kwano kwancho cy'amani. Onyishirize mazana ko akoraho amagaragara gata uko asiba uko rire ngira ngo imbere netambara kurunji. Unakorera izoba nakoretera umugenyo muturana mu nsaba wasesabwira nakona tugambira nsonga zitari zimwe na zimwe kandi na watu asube atuyanzure tubase kwa tuganiraho tumanye embera ko kubone tamburo munsi tumanye amagarago muntu sumukwana gakwateta tumanye na buri kimwe cyona ekitwino kuba tukora icyo nkitu twakwakira mukama wanje nyacha ndireje marunji mazu yakorewe abakureba amazina nira kana banyeta Masereka Joseph abenye bamanya nka Goodraka indiyo mushaho kandi ndikagambirizi w'abantu abari kutura na Kakoko ka Sirimu ndino mutezi w'ebishani musaro mutezi w'ebishani no mushaho umukenkufu doctor umusawo no twarana kigiki nasinki armo kuzarisa armo kubana bakorana bazanza bari yeke kuzanza babalwire jeno no kuzarisa turakumanya Masereka no Masereka no musigazi owazire rukumorenda 97 hari kuzarwa umufamily yo mugenzi babu ndumwizikuru umugenzi babu Nyakahama Magambo nkasomera St Agnes na All Saints kunarigire yo kwe naza unique unamarire senior 4 kunarigire unique naza Vilka School of Nursing and Midwifery unabaze kubani infuna certificate ombyamagara. Yes. Uguno Masereka kandi nko kuyasomere njano mukireba yatutambura mukace in brief tutakwenda kumara obwire kunka nabo jensonga ni nkuru mnonga izuka bakuteka mu center n'abadike foundation ukora mutukwisa ansongezi zona ukora muturonda buri umwe no kubari tukamukwisiho kandi ukamanya embera nko kubona itambura izuka tuneyena na Land star no wano wenda kubana wenda gukora icyapa cyawe no wasakwana wa followinga urebe ngo basakwana bakuriza icyapa kandi na no wano wenda konge kandi wasakwana basurveyinga imbere ko kubana itambara kurunje izuka tuna executive kona ba nesangwa umurindeke ufuna uburaro burunji obumutindo urebe ngo wasakwana ugenda omiso no kufuna buri kimwe cyona amagara gawe. Masereka wagira ngo uri umugambirizi waba abantu bakuhangara nakako ka Sirimu ukiza wabuto mugambirizi wabo kuba mugambirizi w'abantu abari kutana Kakoko ka Sirimu nyo nko muntu indi omwana yazariwe na Kakoko ka Sirimu kandi nkakora na Kakoko ka Sirimu so habwe mbere inarabiremu nebinarebire byona kunikize emyaka 17 baranimbasa kuba kugambira abandi abantu ekindi kandi mbasa no kushomesha izinde minyeto ine kitongore cyabe nkitwereza obuhereze kiba kikumanyibwa nkeleza Best Grace Pediatric AIDS Foundation banyeta bangira munimbasa kutandika kusomesa abana ahirwaro rwa Rugazi mu 2016 natandika kusomesa abana cyonka kuna abasomise abana binasomise bona babasa kubana barugayo nibagera amagara marungi sonke kitongore cyagerambu ntubasa kongerayo tokaguma level ya Rugazi basaramba nteka national level so na hati ni nkoranka ngomugambirizo abantu arukutana Kakoko ka Sirimu ninga sumwete advocate national level ndikukora mu edpaf ya yona na mango ryo mu nka western region ninga sibushenyi national level ominyeto ninga ho bona ominyeto yo ntwanda kumenyaho koko washigamba arumba mwe akuba yamara kufuna uburwiro iyo wajyango kazarwa nabo twene mu challenges watunjiremo of course ko kuba no kora abwa nko kubabere ne bareba Kakoko ka Sirimu mbwire bwenyuma ho kikabane kitugumera munonga pozi nyoni nyizuka ababire ne bangambira kandi bagera mbu wakuzire turaheze myaka 15 kandi oshanga omuntu hatakubasa no kwikiriza mbu otambure no mwana we abo kugera mbu bakamba manya no twana Kakoko ka Sirimu obwiro bakaba takita Kakoko ka Sirimu bakamba manya ni Sirimu kandi bamanya obwire bona noba no from society bakora nko muntu hatine mugasho so habwembera nkezo nezitwara beremu zitwakozereki
abantu bakaba batatwenda ninga se cyo bari kweta discrimination usanga waraba umuntu nakuja aho takarabaho warabari wamureba mu iziko rwana nkogu obwire bona nafa yari batambura na mutabano we ninga namuharahwe nshamwizo mute naza kumutura koko ka Sirimu so abwembera nkezu wasanga mbuto kugera businge burungi nyangwa ni nyizuka nizo barumwe nkani somera All Saints ndiyo P5 abo ruwango y'abana mu isomero nagera mu cyo tekateko cyo Kweyita so chonko muhando gunakozise kugera mu Nyeyite franga kabata gusimira ukubanka kwa tembaze zinabe nimera namera ho bizuma bitano kugera mbu nifendo go magara against chonka mukama kata kakisimere tinafa so norebe kugira ngo zo Kweyita akayaba hoki kugira ngo ikasa kugira ngo zo Kweyita kuba ariyo nakorebe saheje nawe aroreve yakwika kujati neze kandi go magara against ikizibone ki kugira ngo ariyo nakorebe nawe se kuba namanya ho kwika level yo kugera bunze Kweyita bingi nimbasa kuba ntabirabamu enyuma ho chonka nyina katabo byone nabitire ka title Deliver of My Life akakatabo karumu buli kimwe cyone kirukunkwataho chonko ko babangu nkakandika ninka magazine he kasohiri so echarekere ninjera ntyo kunabe nisomera St Agnes obwirobwe nkabandi yo mudescora nkani nsoma nzayisomero ngayo mwazyo ngenda mero mbazi chonka ngumiro muka wabana batarukunde bachonka kunazire All Saints nazo boarding kunazire boarding kare noza kumere mbazi abana ntibakoreba nawure ibintu byakora ki byanzayo nateka nti eze mbazi nagumaninzireka ninjira amagara marungi bitunkani nyebiha so obwiro bwo kumera mbazi bucika niko mudomo yarumwa abana embazi nkanta jimera cyonka abana baba batarumu embazi nkane njimera speed usanga ninsohora wasanga ninsohora mudomo kano teka maybe nekindu kuruga kwiba cyonke cya benshi bantinso oza speed nkane teka ndiko kumera mbazi nizugumana zikununkaho so nkane insora kugera abana batakansanga mudomo bakasanga embazi nizi nunkaho so abana kwiyahwira ho bwire of course bakabarya bacyaro abankahi bagumana bagareta mu ngambo umwana ogwe natanako ku Sirimu so abana batandika kunyanga batanka gukora kiso nareba ntine usinge mu isomero hacyaro nawe tinyene usinge so nagera mu kitekateko cyo kugera mbu Nyeyite ngo mu magara gensi amakuru gecho ngo omuntu wari yokwe no wasakureka mutayi wawe yakore kintu abo kugira ngere kubana mutekaho ansongeje umukuru kuko yakigamba nayizuko kacenanyeho ngandi muke kunago muke wajanga tugwaye nakako ka Sirimu cyamaramane kandi akozere ki takini bagona bangamba nane saheje mu rubiriza binjira cyamwuka kora inyana ki ako ka Sirimu kandi mama garagane ko gakozere ki kugari ati naye nateramo kasani nkoko natungire ekitekatekecho bakugira ngo kine kandi takozere ki nango kandi mangu mbasa kubanke nazameru nemiro kwekebeza konka bagira ki nyera kumanya tugambire umuntu wasa kumara face to face umungu konkugo nakogwa nako ka Sirimu yonkiyo no bone bakosa kumurebera amagarage yambirwe ekintu cyako ka Sirimu cyugumangine munonga ahabwe nsonga ako ka Sirimu nkakari umusagama nkakatari ya mubiri nyaninza kwecyo kureberaho hatkund kutaha kundi kubaninza kusomesa nkabana nika nko mu district y'ibatakumanya nintaha mu mbabuza mwandeba ebandeba wabo kugira mbu ndiyo mushaho tine kinde kibakora cye kibari kutekateka cyonka kundi kubabuza numutekateka amagara ganje gimerire gatombya koko ka Sirimu banjerambo tokine nyangwa nabinje nkibatwara no bwire kuza kwikiriza mbo nintana koko ka Sirimu mbwene bintu bya koko ka Sirimu to kareba muntu aha face ukamanya yabakine ninga satakine to hire wamwiya wakashagama ukakatestinga nko yabashobe bakora ngo bari kucimanya mbaye nakoko ka Sirimu okay tugenda omiso twine omukuru Masereka kandi spokesperson ninga si umugambirizi w'eminyeto abantu bakuhangarana nakako ka Sirimu Masereka arogwa akwenda arona kureba isaji yakatunga yawensi yamuwaho nico cyakosa kumugambira so ekintu kwenda kumugambira yatunga ko ka Sirimu akareba ensi yawaho otakatechikatechere kubi
kizuka mbu ogwo muntu ariyo nagamba omumiso ga kamera akazarwa nako kandi hati haine emyaka 25 chonkeze emyaka 25 yona hatwire nakoko ka Sirimu so wafunera koko ka Sirimu otakazo mukwera rikiro otakazo mukora ki hati kalnomo abo kugira mbu twine emibazi ekyamanu wamereje mbaze yabashaho bakugambira okajumeraje noturo ina magara marungi otakazo mukwera rikira tari mu challenge kugira ngo nkoko wakigamba hariya ati nyendo ogere cyo wagambira ubwo ariyo natureba akwa ukafuna challenge yo kugira ngo kwabireza kumira mbaza abantu basanga bakore iki ubwo no muhereza buhabuze iki so obabuze bundi kumuhereza nubagera mbu burimbwa no mukera gwayo nubasa kufuna koko ka Sirimu koliko musoso yate bakudiscriminating bakore ki cyonka ningambira kora yange kumere mbazi abo kugira mbu bataka kumanya mbu ina koko ka Sirimu obwira mbuza kwikaka kakoko nkagumana kakora no wabo takwenda mbu akimanye na wakimanye munotana koko ka Sirimu so habuzo bundu kwereza abantu no bakwanga bakakugambira ki nyabera hwe ogombazo gubakwereza nugo magara gawe kantu kugira mbu mbazi noza kutora nogumera mpaka hapana mbazi turiyo ntugumera kugira mbu abariyo nubakoreze mbazi kubarayise amubazi ogwenye no gurukiyaho tube ngo gutwamera cyonka tukugira mbu tuzaguma ntugumera mpaka ecyama no kushaba bakakora mbazi go kiyaho okay umuri barurinzi ni center reka tumatuze kacyo mu kawumuro nsoko ntugaruka utakarugaho